sawa Mariya butaha reka tugenda ariko umwana wa mama ningeraje wofira nta mpamvu yo kuvuga ngo ndishora mu rupfu bandubona bakavuga ngo izira ntiraboneka nta rupfu yo kwamangira gutya tora iki nta rupfu tora numvise ko n'abarujuguti babagenda batadusiga abantu benshi ko baragenda tugende wari wababwiye ariko ngo turindire hariya mu munani se mu hariya mu masanganzira wari wabibabwiye inya turindiye nawe wari ugisize gifatigana cyo kakigenda duherukaga na kera tukimenyeza tubabaza n'amakuru yuko ibintu bigenda ariko tunana isezerano we nkaba n'igitamba ameze nk'ibindi bintu ngahe mbwira twe tuba tunanirwa kwikorera udukapo nk'utu none iyo tuzana bya bimari twari kuzogenda gute oya tuzogura ibindi twageze iriya tuzogeraho dukoresha ibyari kaje karemewe maye mbiswa ngaho murabeho abiwacu turagiye no kuri kw'Imana ruguru iwacu tugiye kujya ibigori byareze muraho nshuti zacu bakunzi bo kwa Ndangano TV show turabashuje cyane turabahobeye twari tubakumbuye uyu munsi rero turagarutse ngarukanye n'umuturanyi wanjye inshuti yanjye bazanye uyu mutumiko ndagira ngo amaze kuba nk'umusango hangaha rero tuje kubabwira ko twebwe turatashe kabisa uyu munsi ndi jenyine hano bagenzi banjye ntago babonetse ndi kumwe n'uyu mutumirwa ariko tuje kubasezera kwebwe turatashe iwacu amahoro yabonetse iwacu hafashwe muze dutahe nakara agasigaye nitugenda baramabazinga nibumva turaje baramabazinga bagende bora byumva gute mutume murakoze cyane uko waruvuze ni sawa uko waruvuze ko kuvuga ngo dutahe ni sawa ariko se urushaho ko intambara yarangiye burundu ku buryo twotaha irantambaraga nuko tuzoyirangiza nituguma gutekereza ngo izorangira ntifite kurangira vuba ariko niduhaguruka twese tukazinga ahangaha tukagenda bagice bazumva ko twahambiriye baba bahambira mbere yacu twamudusanga bararengukiye muri Tanzania ukumva se iyo abagabo banje bakaja gutandura bakamenya kuko intambara yarangiye ku gihugu cyakize twega abagore tukabona kugenda nyuma n'abana naho turama tuhaguruka ngo turagiye n'abana ariko wabitekereje inya nibumva twahambiriye n'isatumba n'ingegera byose tutasize yabe n'inkoko niho bagira ubwoba bariya bagica se tugacira iyihe nzira itaraboneka neza iyo tumeneramo yose barama bahunga Yesu suko amaba twitega bakadutega n'isasu n'ibiti byose barase babahusa ubwoba gusa bagize nyabuna twitesha igihugu cyari kiduhaye amahoro ikihe gihugu ko dupfuye mwana wa mama iki gihugu ko biri kose abana barize icyongereza bari mu kwiga neza bazojana icyo bagejejeho icyo bafite bazojana ntakuja mu gishanga aho ntakura uzi kandi gusubira kandi ngo murabyuka igicuku muri yandara kubagara cyangwa ugiye gutera wagacwa we tuzoshika twimbisha inoro tuje kugurisha uko twaje imahanga twaje guhaha ubwenge tago tuzusubiraho tumeze kwa kundi yewe ubutaka bwera ibyo kurya buzabura aho ngaho paraseri yo guhingamo duhingishe dushaka abakozi dushiremo bahinge tubahembe tuba dufite ifaranga nituhagera tuzohabyaza umusaruro nk'ibindi bintu se uwo mushisi uzamera kuguhingira iyo wakoragira ngo zabaguca kaye kabara azohemba azompingira ku muntu se azohemba nubwo azahinga bizabegeraga igihe nawe ukaja gutera tazoguterera nimba nta kibazo niba ngombwa ko ntera nzotere hano se nashatse aho ntera nkahabura ariko akarimina ko mana isezerana tazoni ngo hano nashatse ahantu umuntu yoba ahantu atagira n'akarima ko ku ruhande yosoromemo n'imboga yewe nje ni gashake kazabura ko kanyagwa nukuri jewe nje mu murima mfite izembaraga zo guhinga uzazibona mashi uzoshikiriyaga wamugira ibyo byiza by'umwimerere apana ibingibi bari mu kuduhereza igihe cyo gutangira ugahingaga ukeza abari yose ntibahabahinga abari yo barahinze
barahinze n'ibiki ariko barafatanya bari babazengurutse we ariko ntago byobura ntabwo uko narimbo kibazo buri bakiriza abashitsi narimbo ngo dutume ababene wacu abagabo bacu oya abagabo bacu ubundi bagende baje gutandura n'ubundi tubasiba kugenda buri munsi kandi babanze bashike baduhingire bazasige zese kabari ukuja guhinga babone kuza kudufata basize bejeje imyaka neza kuvuga ngo turahaguruka n'abana ukanando ngo dutangirire azero kandi ngo iriye none ibiryo bigura umwe bigasiga ubundi agafuka kamwe gifunima ngo kari mu madorari magana ngahe none impamvu byari bimeze gutyo no kubera ko nyine inzira zari zafunzwe bibura ndakubwiye ngo niduhaguruka tukagenda barama bagira gutya bama duhinzira bama bahunga bazoza bumva ngo twaraye ku kirungo bigabe cya Rurambo nitugera za Rurambo bagume bagende kugeza barengutse bazorengukira akucyo utaba ukenera ko abagabo bacu bo badutanguriye aba bagabo baragiye bakazaza kudutwara ntibari yose ntibari mu kugenda buri munsi ariko nibumva ngo twahambiriye n'abana n'ibiki byose aba bagabo bari mu kurego baye bahangaha ni wowe wagiye uwi wawe sinamubonyeje bundi hano ntiyagiye ariko abandi baragiye ni bene izi nsore ziri mu kuja gutabara kandi zarakoze igihugu cyacu ubu nyine ko turumva ko nyine mu nce zimwe tureba noneho ibazega bari baragiye baratabara abo basore noneho nitugenda tukajana n'aba bagabo bacu nabo bakaza kubafasha urumva igihugu kitazaba gikize ntibagiye iciza nuko bo bari baje bakagenda oya apana kuvuga ngo babanze bagende jewe ndambiwe amahanga ndayahaza ngezaho tugende tutaragera muri Amerika yewe Amerika nitugera hariya tuzama dushika dutora ubuyobozi uzaza uja muri Amerika nko haye uja tawo tugenda muri hano turi mahanga novuga ngo muri frontiere yaho na Kenya none ngo uragenda hano turi mahanga biragoye turi wabandi nitugera iriya sazwa amatubona amavisa byoroshe tugende twirigwe muri Amerika tugaruke tuje gutembera tugaruke abana kuva muri Baghdad ukaja ku kiziba suko ngo je narimbonye ngo ureka abagabo bacu aribo bahanza kugenda none tubahamagara n'inshuro tubagira inama tiyeme twatekereje uko ni mugende cyangwa mwene musigarana abana twebwe tugende tubanze tuje gutandura igihugu apana ibyo guhagurukana n'abana nibyo je mpananga gatwazashika twaribwa inzara n'abana iriye bitore kugenda bagakora ibyo bakora tukagenda tubasanga ibintu byose biri tayari cyangwa bo basigarana abana twe tugende tuje gukora ibyo dukoraga tuzasigaraga tubahamagara kuko hano hariho abagabo nabo bigize nk'abagore by fire by force ntibakeneye kuja gutabara ntibakeneye gukora baraho nyine gusa abo ngabo nyine cyo bashobora nuko twoterura tukama tugenda bazoshikiriye azosigara aryamye mu nzu twagiye kureba honorable Gidirayi ikanisa riruzuraje nariko namavuga atariko kubereka atazanye n'imodoka ubwo bari babishuhiye nka kwa kundi wa munsi babakoze bakazana bisi bakavuga ati okay uri tayari nkuko muhamu bivuga ninda ko turebe gasasi ntwarikazi n'imbwa ziba ziri hariya buri mwe zama asohoka nta muntu wabwira nico gose umenyera neza umugabo nyamugabo akamashira telefone ku gutu yes umwami Imana yaje yewe subira uvuge kwa kundi bari kuvuga ntibaravuze ngo mubaze bagenda uri wa mbere ngiyi bisi yahageze birangira nyine batabikoze kuri ariko ngiye ko nari mbonye nakuvuga ngo intambaraga kubera ko yari tararangira ahantu hose nyine ngo twumve kuko igihugu cyacu tugihawe tubanze tureke igihugu kibanze gitahemo amahoro yose kindabyumva ibi byo kuvuga ngo nitugenda ngo bazatubona ngo bahunge yewe se impambi hapa mwana wa mama bazumva twahambiriye n'abagore none se mbere tukibayo ko batari baragize zirantambara none se nuko babonaga turi benshi cyabahungishe n'imizo ntambara zitarahabaye abantu yewe zarahabaga ariko byari bigeze ahangaha kandi iyo tugumayo ziba zarashize ziba zarashize mwana ziba zarashize n'ukuri
ahubwo n'impamvu zazishira nuko bamwe bagiye bariga nyine biga uburyo bwo gukoresha iyindi mitwe kugira ngo bigabanye noneho bumvise twaje kwama bazinga mbere yacu wapfa kumva amakuru gusa ngo abantu ko barataha bakamavuga ataha saa 7 dukizwe n'amaguru none urabanye ngo tugende sawa jewe mvuye kugendera mu kigari cy'iwawe tugende Amerika ni amahanga tuzoshika tubone ariko za Amerika twari kubanza twarindira tukagera hariya tugashaka ifaranga tukazibona tugiye gutura kuragira ngo Amerika irimo ifaranga ziruta hari iwacu kurusha kiriya gihugu cy'amata n'ubuki kiriya gihugu uzi noro zirimo iyo Amerika turimo kuza gutikururayo uzazimba none azimba yandi mu kubona azazimba nzozimba jewe nzozimba ariko akarimi Imana isezerana kuragira ngo nta musozi kagira kuragira ngo twaje imahanga kubara ayo etaje none oyaye ubu noneho twarize utarize yavuye mu ndanye na gutya ari igifu jewe narimbonye ngo iyo tuzogenda Canada ducukura twimba ziranoro dutsinde biriya biti bivemo imbaho za ribu bazakubwira ngo hari ibiti wasize uteye ahangaha hari umuntu ugira igiti ciwe bya bitega byo mu masambu ubu nyine buri muntu afite isambu ryazo zamakubwira ngo inka nta kibazo naje nzoshika ntera icyanje igihe kijya gutereramo rikavamwo inani rikavamwo imbaho icyo gihe ntacu icyo gihe uzasanga bamwe barimo barafatirwa mu nzitiro z'abandi bagiye kwiba maye wanje reka hariya nta wakwiba hariya weke tuzosanga n'imbuto zarize ahantu hose habaye amashamba tuzoshika tujya imineke yeze mu bihuru yabuze abayijya tujya amapera tujya ibintu byose imbuto za kimeza zimezaga nziza z'umwimerere apana nk'ibyangabirwa bapomba imiti nk'inkinga ndabonye ngo tugende iyo Amerika yikure mu mutwe wawe nari mbonye ngo twaze tuhagerewe oyaye iriya gihugu nkora mukwamabwira ngo kurazora amafaranga uraruha ariko ukayakorera aho nyine bayakorera twamaraga kuyakorera ahubwo izo mbaraga zijana iriya naho uzi kuzikoresha iriya wozikoresha ariko ntucura ari amafaranga nkayo haze yewe nkariya muri Amerika uzayacura se ngo niko hariya muri Kongo uzukora ukaruha iki gihugu cya Kenya uzukora ukabura icyo utahana turimo kubona abagabo bacu buryo batagangaye none havuga ngo tugume oyaye nuko waguma umwabo wo kuvuga ngo dutegereze iriya visa ya hariya hirya hariya gati tuziga naho tuzogerayo nico bakibaza ariko njewe tuzahagera oyaye njewe kwa imani tumugani wa yandirimba kwa imani tutafika nayo zo gusubira retour village tudatahanye n'akantu ira village niko tuzosika tukayuba uzayubakisha iki amaboko yawe dore bazayubaka bariya bavuga ngo baratashe bamaze kugera hariya nabo bazadufasha yaba ari bo bagera hariya bakabwira abazungu ati noneho twege twarayakoreye turatashe bariya nabo batarahagera ni mubazane nabo bagira ayo bakorera bagira ayo bacura basubire bagire gute bata aho yaba ari kubara kwabigeza twabyishimiye se nk'ibindi bintu oya nawe nza kuvuga ngo kurambwira kuri hari ikintu udahaye wumva kuragira ngo ziriya noro ziri muri kiriya gihugu na buriya butunzi bwose buhari kuragira ngo Amerika irayirusha nuko twebwe tutazi nyine twabayeyo nyine tujishwe tutazi bazavuga ngo wambaye kirezi ntamenye ko kera ariko tuzoshika dukorere ifaranga ziruta iz'umuntu uri muri Amerika nuko ubonye sa reka turebe tugende ese wabwiye Zipora we akubwira gute bamubwiye yamambwira ataye nta Zipora wo bibasha yewe ati jewe ntaragera muri Amerika nico cyanzanye hangaha ngo ndebe icyo abandi bandushije naho upampagarara nanje ariko Zipora agira ubwenge nako nshaka pfuka gafuza mushuka ntabwo mufite Zipora ejo bonda zoba tumutakira tubwira tawe nindababwiye agiye hari aho agiye azagenda tumutakira kwihangana biraruta byose natwiriye tuzaba tumeze neza cyane ahubwo ni uzodutakira ariko wowe kwemera ko iriya ho hinduka nka Amerika abanyamerika bakazabirirwa baduhamagara nkuko nako tubahamagara gute ayewe gute kiriya gihugu kitarashirwa mu mashanyarazi ni iminota ingahe kugishiramo amashanyarazi si abantu babikora
imyaka yose ko bitarashira mugiye gushugamo kubera ko nje nawe tugiye kwagera oya si twe twenyine abantu benshi ko barataha amahoro yabonetse nyamara iyi nama zipora yatekereje oya wodoho oya zipora mureke naje ngira umuntu ukoze nkubwira iki wodoho ko yaya wodoho kakaja kubaza zipora iranzira yatekereje yo muri karagushuka zipora baragira ubwenge nzamureba uriya mudamu zipora no mushango azagera ngo muri Amerika ko hazoshika yorega ngo jese n'ubundi mushango se nkaye none ko muragira ngo muri Amerika muzoshika bayabasingirize mutakoze ariko nyine wakora uzingura hembwa yangaye uzaza wamugaruka hano inaye Kenya uzugurisha imbaho za ribuyu uzugurisha izo ntoro nta gihugu toza kuzigurishamo muba bashoramari mugende mu kizi igihugu cyanyu n'abari ababyeyi baruhuke bahoze mu bibira akuze ukuntu baza batugaya bazavuga ko twebwe twatumye intambara zidashira kubera ko twanze gutaha bazatugaya bongere batugarukire wowe nuko n'ubundi twagize amakosa twagize amakosa guta igihugu noneho nje nari mbonye ngo ugaruka watekereje tugende ntacyo ningera uvira nkabona inzira ntayihari nzagaruka tubyumvikaneho nzagaruka gaje sinohata ese kumeze nka nyamushyijya nino nzagaruka mwana wa uzi banyamushyijya nino ndatekereza ko iragishanga biragoye uko wowe kumva nutaza ngo twamutugenda ubunyine urahura n'umuntu hariye wamuvuga ngo yashi ahubwo ndaguma muri takataka utaworeka ngo turare dutekereze ariko uzita kataka iri aha ngaha ubucafu bwaha takataka twarayimenyereye mwakagira suweje warayimenye sindayimenye sinzona yimenye nkama ndira neza iruhande rwayo baza baharira bazamuhakaranga inkuka aho ngaho bakajya Yesu mwami inshuti magara ariko oya nje ndahararutse ndanubwe ndarambiwe dutahe iwacu igihugu kirahari ukuri ko twagitaye ariko tugiye dushira sawa bariya botaha reka tugenda ariko mwana wa mama ningeraje wofira nta mpamvu yo kuvuga ngo ndishora mu rupfu mpande ubona bakavuga ngo inzira ntiraboneka nta rupfu yo kwamangira gutya tora iki nta rupfu tora numvise ko n'abantu babagenda batadusiga abantu benshi ko baragenda tugende wari wababwira ariko ngo turindire hariya mu munani se hariya mu masanganzira wari wabibabwira turindiriye nawe wari ugisize gifatigana cyo kakigenda turagayo na kera tukimenyeze tubabaza n'amakuru yuko ibintu bigenda ariko tumana isezerano we nkaba n'igitamba ameze nk'ibindi bintu ngahe mbwira twe twatunanirwa kwikorera udukapo nk'utu none iyo tuzana bya bimari twari kuzogenda gute oya tuzogura ibindi twageze iriya tuzogera dukoresha ibyari kaje karemewe maye mbiswa ngaho murabeho abiwacu turagiye no kuri kw'Imana ruguru iwacu tugiye kujya ibigori byareze cyane kuri Noel tuzajya imyerere y'ibigori n'ibijumba ariko mana